Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendegi siaki ayah na ayarang anak kanun na lagi du kuda ama wicca kita mda dinian katawan wanto na imata tagu sagi yung kutwa lekodian. Ita taros tanun nakap semoga tano sagi yung gaya mga tawadiran di pakapamukegin suwallah. Ilo pun di bangay Quran aapia anda pula tau. Arum yang aku lagi hadis na kehukuman lagi hadis na ini yang Rasul. Ipegang ko birang ko Allah Ta'ala so kabukegan. Dira ni pakanggera kubaan, pakamubak singaan so hadith, awu so katir wallah. Tira na, laman na tira na yang yakatir wallah, nakataya so pakag yang yakatir nabi, nakatarima katira so katir nabi. Api at tira Bukhari. Bendegi siyaki ayah, na ayarang anak kanun na, api so kaya pangadian, na kaya lipatan yan so metun sa mutawatir, metun sa hadith ahad, khabar ahad, sahih, hasan sahih, yung uta hadith al-da'if, mungkar. Na dinian na mapakap si senggaya. Benda ayah buah, benda yang pikiran ni aki na sadin sa kuan pamana sabu sa ipigilah mun mamu benda mamusia ki na pigilah masya ki. Nah, ini kidi ni yang sangai Quran au hadis na dinian dipakam berkesingaan. Ini saya ni ang besar kambasing. Siaki ayan na ayat na kay baratan yan na lagi dukimar. Kamathal himari yahmilu asfara. Yung utwa kimar lagi dukuda. Amawi cakitam na dinian katawan wanto na imata tagus lagi yung utwa lekodian. Na lagi dia kiaya asara mapakilay niya naging utakada lang utakitabien. Na dinian katawan wanto na imada dalamun. Na nagyaya ipaparayagan tano. Ilain yuman, adna limpang mania kaya isaw penas sembagintan wa miya kapiranian ni maaloy. Ilain yuman atigin Peter wa tigin miya panutul atigin si Bukhari. Asia tigin sang kutwa pagan yakip turun sa yung kutwa ayat. Na miya ti ada katurun ni sa ayat sunabi. Na miya pikirya na bun pegeget kagi tigin ada upaman na ada bumi tuloy agi yung kutwa kuan. Nagyan na hadis na pura na hadis. Miya pikirati gino nabi abun sungsang uta palaw na tipu ayaman na niya na sirkus ka para matay na di na natigin kenuakal karena bagian na suatu wakal na kanabupagakan ayam maptiro ka na di ketarima wakal karena di kenuakal di na natigin kenuakal di na akala bupagakan kaya ayam maptiro ka na di ketarima wakal. Nah ini man matarima akad na sa ribet ka. Paganeron giyong utak ya pikiraw nabi sa upaman abtipu. Minigulalan yan anta kada. Na kismbeg kan ada. Kada dia minggulalan. Kagi bo kya pikiran niya sa utakwan. Na aya so nabi na padko ori penwallah ana Abdullah wa rasuluh. Kagi di ba tiawaga sayyidina si kumasaw nabi na tingna dia ko ni tuwaga sayyid dato. Ay tingnab tuwag ni urakan na Abdullah wa Rasuluh. Ay mana uri penwallah suguyin. Napadi sa uri penwallah. Na aya katero sa hadith amya ka po Abu Hurairah. Tingin na kapitero Allah Ta'ala sa hadith al-Qudsi. Na tingin na idha hamma abdi bisayiatin fala taktubuha. Suatigin suri penakan na ira amya ka pamikir sa marata. Na uban niyo surat tempasin hay mga malaikatakan. Taman sa manggilubekyan. Na umanggilubekyan nagyong kutwa miya pikirian na sa timana marata. Wa idha hamma bi'abdi bihasanatin. Na ira miya pikirian na sugilubeka mapia. Miya pikirian na udan niya manggulawla na sa timana mapia. Na uminggulala niya na sa pulo mapia. Sa manuto na ad na miya panutul sa hadith. Agyong kutwa miya pikir ka amarata na udang kang gulawla na miya kakuha ka bedem sa mapia. Why? Na unggil lubekang ka, agyong kutwa marata na miya kakuha ka sa masati mana marata. Gitu sugagaw wallahu ta'ala. Gitu dalil sa agyong kutwa wa rahmati wasi'at kulla shay. Udi na inna rahmati taglibu ghadabi. Mata na sugagawa kan natataban niya surah ganiya kan rarangita kan. Na mas mala sugagaw wallah di surah rangit yan. Na ayaman na uto, nagyong uta pingulo miya pikiro nabi tipu sa gyong utakwan. Na pegeget na dan yang gulaula na daw to misurat amarata. Daw to misurat amarata. Na tanuding ka sumanga nabi
na si isiran maasum, si isiran masisiap si iko mga ala adusa, si iko mga ito adusa na didnanan kaad na katiru nabi yung kutwa mipantag si sagyong kutwa mga darudupa yan na pitero nakatiro wallahu ta'ala sa Quran adinga pa na apento na yung gulaulaan ka na dingan mapakapaginuntulan sa mga darudupa ka na aya pagmin sa giyong kutwa ayat akuan nagyong kutwa pamana kapkebubaya ing kakiran na dinga sila mapakapulagi-lagi uy lagi duka ka na adin na pamanap kebubaya na ka ngay gira begunap kebubaya na ka na piya mga ni Nabi sallallahu alaihi wasallam marilak wallahi Allah na nilayang watigin uba upaman na di ko di makasuramig na fala tamilu kullal mayli fatadruha kal muallaka na uba kanu tanto asuramig ating Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayamana ulalag giya panagiyang kutwa kaya gulaw-ulaw to na si isa giyang kutwa before adan yang pankabalian nubuwa kaya kabali ron na pamanas kababali niya sugu Allah kas aya kaya siya paun walla ko pamana mga langun taman ko kababali niya na sa kanini pagawid si Quran na si Korea no 40 ragun kaya pakapagida diyan sa 40 ragun naron siniap wallah siniap yan nagyong kota Quran sa gyong kota kipturun niya nun sa kipagilaham niya nun na isa na upama na rimbutan nagyong gaya saragakan na upama kaya pagiletan no na sa mga kontradiksyon sa gyong gaya Quran agong so hadith na miya kada-kada laki ito tanurun na kagya sutira na hindi marunong umunawa at tigo Tagalog. Ay di niya di pagilaya sa ukit, nagyong kuta upama nakapkapaawingin yan, sa giyong kuta upama na mga katiru wala, gusto katiru nabi, adi niya di pangagara kubaan, sabab sa kagya dan yan ukiti, so ukito mga ulama usalaf, nagyuti di manurabak, na makatukaw na salakawa kaya sila yan. Ilan yun man, apiasin sa Quran na anak kong tradiksyon yan. Lagi daw yung utakatiru wallah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ayamaan na niyan, na mataanas kaya Muhammad na keturukan, so pagkaturukan si iko titualalan. Ayamaan na niyan na saka na keturukan so tao ko titualalan. Na adam man nakatiru wallah, ngutatina innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ayamaan na niyan na, dinggan maturo sa tao, kebubayaan ka, mataan na swalla, ibturo ko tao kabayaan ka. Uwiin na mataan na swalla, ibturo ko tao kabayaan. Ayamaan na niyan, na upama kapagilayan ka na makasusupa ka, na andaman na din niya kapakapsusupa ka. Nakagiya so hidaya, turuan na dua ka klase. Why? Paganayron na hidaya akalangkapan, ahu hidaya khas, ayamaan na niyan na matatandu. Naad na hidaya alangkap ko mga tao, naad na hidaya espesyal arkwallahu ta'ala. Ay kasabutiron, na maray kasabutiron. Nagyong kutwa isa ayat, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Ayabu aw pamana keturo ka, so tao sa isagyong kutwa titualalan, pagkaturo ka ko titualalan, na ayamaan to na hidayatul irsyadi wal bayan. Yung kutwa pamana ini turunun nabi yung utakapagarayagan yang kutitualalan maana sukura na gusto hadith na sa din sa mga tao mataguro na keturo turun wallahu ta'ala na ayaman na ayabor kaya nagyong utakapagarayagon uwi na suka ketrangi ko mga tao yung kutay ikadua hidayatut taufiq ayaman na hidayatul ilham yung kuta pamana yung utakatrang yung kutabagr sa kapanggalabakan yan sa yung kutagalabak na ayabor kirkar unas wallahu ta'ala aya papanuro na sutaw akabaya wallahu ta'ala maturo na ayamaan na niyan na giyang gaya mga giyang ya Quran na adna mga asbabun nuzulian anak ya sababang ko kinituron nun si ko mga sahabat na inong nga di kediri kakagya uman ni ayat na ayat kinituron nun na ana sabab lagi dagyong utabiya tiya tanong as ini turun ko Abu Talib apyakap muslim yan sa Abu Talib na ini sinipa yan sa mga hadith mga sahih o mga mutawatir ta ayaman na niyan na aya kanina sa Abu Talib na das kaniyan muslim na ayaman na niyan na dayra sumbuyangi na ati upisumbuyangan Rasulullah sa munafik na niyan ipsumbuyangan sa bapa yan dayra rigwa ay nikidiyo niya Peter uno Rasulullah Peter yang ko ali watayan na tira nakilubung ka aminga ko na basin guan na ayaman na niyan na dan dia rigua nati pamana upamakas kanian na muslim kanian inu niyan de rigua inu niyan de sembayangi na inaliyo nabi aya minu sa kasiksaan na so kasiksaan waya maanan niyan na Abu Talib apakah titalom pa sa kadeng na pundi yung utotikian aya tama na miya pang ni nabi nakababasa lagi yung kutwa kasiksaan yan
Na aya mana ulalag na ini turun lagi yung kuto ayat sa yung takabaya iyan imisabutian sula ilaha illallah na aya mana niyan na piturumbun wallah mata anas kana dingga keturu sa tawa kabaya ka. Na aya buah Peter yung Abu Talib na tingina siya ko nagyatigin ko paman na aga mo mga loksami. Why? Na doon yan sabutin sula ilaha illallah. Na aya mana niyan nagyuti ka pakasagad Rasulullah. Nagyuti ini turun nagyong kuta ayata innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Mata anas kaya Muhammad na dengan keturu sa tawa kabaya ka kaswallahu ta'ala ituru ko kabaya yan. Naturong ka no Allah sabab sa amay kasakano na matatagukan ko kadedeg na di ka